ev roj halo dihatine pîrozkirin. Li gorî edetê insanên mezin gelek tevil nedibûn. Genelde bi tebayî yanî zarok genç xort kesê ku xort bana wa xorta ev roj pîroz dikirin. Berî çend rojê ku Serê Salê werê amadekariyê vê rojê dihatine kirin. Gelek ciwana xwe dikirina grûpê xwe ava dikirin. Em ê bêjin gundê me gundekî gelek mezin bû bafê. Gundekî gelekî mezin bû. Ji sê tara ava kirî bû. Sê tara navê. Me digot tara navê û tara kehniya qesara û tara kehniya şedê sê tar bûn. Grûpê tara kehniya şedê başqa di nav xwe de ev ciwan digihane hevdo ev sersal pîroz dikirin. Yê tara navê jî aynî wî miqamî û yê tara em bêjin kehniya qesara jî dîsanê digihane hevdo û ev roj pîroz dikirin. Keyfek bû, coşek bû, xweşiyek bû û di nava vê de tabîkî henekê cure cure jî hebûn. Zehf henek dihatine kirin wê şevê. Yani pêkenokî dihatine gotin û wexta ku zaten amaceke wê keyfxweşkirina insana bû. Yani sad keyfxweşiyek bû, ne tiştekî dî bû. Ciwan jî pê keyfxweş dibûn û xweyê mala jî pê keyfxweş dibûn. Dema ku mesela grûpekem diçûne ber dirê malekê mal me dengê xwe dikir ew li dengê me derî ji me ver dikirin dihatin pêşiya me em pêşwazî dikirin. Li gorî ku em çûne dirê xênî ew wê hezîrê dihatine pêşiya me. We jî henek bi mer dikirin, me jî henek buwar dikirin. Me qirdikê xwe hazir dikirin. Qirdik genelde yek bû, do bûn. û kesî qolay qolay nexwe nedikire qirdik. Me di nav xwe de pişik dikirin. Pişik kê bikete me ew dikire qirdik. Ew şansê xwe kî veya belkî bikete stûkira min de belkî bikete stûkira hevalkî min de me qirdikê xwe bû miqamî dilbijart. Qirdik çeşîtê rihê dihatina yani bi çeşîta dihatina xemlandin. Xemlek ji wan rih bû. Rûtenîkirin ji xwe hebû. Kesîn bû ev. Lê hineka jê rih çêtkirin. Hineka rih vêca ji heriyê çêtkirin. Hineka ji kejê çêtkirin. Riheke dirêj wilo xweşik biava çêtkirin û pê tiştê ku zelîqoyî anî ku pê ve zeliqênin buwa tişta çêtkirin yan jî pişta guhê wara bi ta girê didan. Riheke xweşik ji wara çêtkirin. Ev xemla qirdik ya sereke bû. Xemleke halo jî hebû bi qirdika ve dikirin û heqeten jî hinek jê reş û hin jê an jî spî. Hinek riha reş pê ve dikirin. Hin jê riha spî pê ve dikirin. Genelde riha spî pê ve dikirin. Bêhtir riha spî uygunê misyona Serê Salê bû. û em diçûn ji xwe re grûpa xwe em diçûne ber dirê mala me qirdikê xwe hazir dikirin. Mesela em ê bêjin cilekî wilo zeh balkêş me lê dikir me va jî dikir. Me bendkî wî xwe çep didaran. Me yani texlîta jê çêtkirin. Wilo texlît bû. Me wilo lê dikir. Me rûyê wî tanî dida. Me rûyê wî tanî dida û tanyayê belirgîn bû bi rûyê ve xuya dikir. Çeşît jê me jê çêtkirin. Werhasıl bi vî miqamî em diçûn dihata dîtin qirdik û xweyê me lê digot deka bireqisin em mecbûr bûn bireqsin jî em direqisîn ji wara. Me milê xwe dem milê hevdom direqisîn me dem û dem nîska qedem Serê Salê Binê Salê xwedê kurekî bidê kebaniya malê kebaniyê dest zêrînê destê xwe bavêj kulînê behra qirdik vir de bînê. Qirdik û li te nema û te tenya sêlê li xwe da û te bela gundiya li me da û ev çîroka ha ya reqsa me bû em hem direqisîn û hem me digot. Bir reqsa xwe re me digot. Zêdetir jî hineka cihnê dîl gorî edetê derdorê hineka zêdetir jî ev çîrok dû dirêjtir jî dikir feqet gundê me genelde vî miqamî me digotin. Xweyê malê jî ev çê ji me re ew dikirin tiştek ikram dikirin yani. Çi bû? Tiştê wê rojê fêkiyê wê demê çi bûn? Hecîrê hişkirî bûn, mewîj bûn, gûz bûn yê ku hebana, ê ku nebana genim didan, ceh didan. Tabii ki cihê firotina va jî hebû me çû ev jî diguherandin didane an bi pere an jî me didane fêkî û em cihkî dirûniştin me ev fêkî û ew filan me xwe bela dikirin û me bi vî miqamî keyfa xwe dikir, şehya xwe dikir, sersala xwe vî miqamî me pîroz dikir.
يعني هالو درباست بو افقر حتى درنگ شوه دوام دكر كنا ساربانا جنالدا او هيف سار بو كنا ساربانا ويقلكي دوام بكر رقص شد بو پشتي كو اف برهف كرنا تشتا خلاص بو ادي جواند قاتنا هبدو درقصيان اف تشتهبو فقط دماكو جبركو سارما بو دمك سار دبو اف تشتهني يعني زوكاني بطال دبو ام بيجن ساعة ده نيبي عصده خلاص دبو بخصوص داشت تنكا كي تشتكي ولو جاركنا اف تشيبو يعني خو قنال دا ام صادا درقصي بدنقي خو صادا جاب دنقي خو ام درقصين ما تشديدين ذكر يعني بهلا قردك عيني وكهف دوبو هف باربو يعني هر كسي تشتهد هاتا باركرين وكهف بو نجدابو بهلا قردك نبجدابو فقط قردك وكم هو بيجي باش رولي فيلم كي بي قردك وكا باش رولي كي بي لو ما تقولتن بحرا قردك بردا بيني ايكو او دكاناندن بهتر حركتي او قردك لازم قلكي حركت لبانا بري هنگي تقولتن تهالو تشيكي دقنا خل بكني دقنا خل كيف خوش ببي افتش دهاتها كرين يعني وقردك حقا جي تشتهجد هات خل دكانان يعني بتونا هنا او دكر يا هنك جي قلكي بكيف خوشي اف پێشوازیە هەدهاتە کرن گەلێکی بکەیف خۆشی دهاتە کرن حتا دخواستن هۆ زووتر بچانە بەردری خانیەوە هەموو کەس نەوەکە هەفتوو بیان هێنکە ئەنساناژێ نەدخواستن و مۆچەکە گەنم ئاژی پیانێک گەنم ئەم بێژم بدنەمە ئاژی پیانێک مەوش بدنەمە ئاژی باقونەتەک پەرە بدن پەری هور بدنەمە هەنەکە بەکی نەتخواست بێ بکن بەکی هەنەکە دەریژی بەنەت کرد جارنا ئەبژی هەبوو نەکو نەبوو فقط گەنالدا بپرانی يعني صاديان بيجن نوت هر كسي دري خفت كر اف تشتهني قبول دكرن وبكيف خشيه كمازن هبو مثلا شباش خوارني عادتك هالو دهاتا قوتن وكا ام بيجن باوريه كي بو افجي قوتن كسي سري تشلا هنگي تو بشكي گونده مزحبون وكسي سري تشلا چينيك شباش بخوي هابينا تو بشك بيبنادن قوتنك هالو دهاتا قوتن وخلكي شباكا مزن دكر حتى كو شباشك بجهد دكرن ان دشباش بجهد دكرن ان سي شباش بجهد بوني سري تشيلا بجهد دكرن هناك جمالنا نهدهك دبشارتن او مالي او نهده بشارتي وشفيل جيلاني خبرات كن دفروتنا وهناك بلاش دانوا هنا دفروتنا هناك بلاش دان مولو جديد معلومه ام بيجن چند سال اف ما درباس كرن مثلا عمري من شيستو 8 سال 69 ساله اف عادتها 69 ساله ما بيروس كيريا مديتيا خود جامر نشبش بلاش بلد كن التراخه وجامر نجيب فروتن بري خوجي مديتيا ما كرينا جي ما كرينا مديتيا خلكي جي كري في مقامي بو مزني مالان د محل دا جهن هبون انسان دهات نبا هبدو جهنا دا مالنا دا انسان دهات نبا هبدو فقط اوجب صحبتك سر صالح دي سنه بوافقي كما بحث واكي ابو اوفيكي دهات ندانين مثلا حجير وموج جوز تشتو مشتي ولد دهات ندانين لقالك ما لا افتش تشد بود الحمو ما لا تشيند مثلا نهده زلامي جيراني هبدو بحث نجم هبدو الحمو ما لا تشيند يعني باشتي بينا من جانا المالامي من حسبي مالا حسبي حاج علي حجي تشيدبو جانا جي المالا علي خطا تشيدبو ترى مدى تركو املينا جانا مالا سليفاتي تشيدبو تراكو املينا هالو اب تشيدبو چند انسان دهاتا باهبدو بمقامي امبونا شهدي درباسمونا في مديت يعني وامجي داويا قوتنا خودت بيجن سالاكو ام تيدنا 7 سالا 2020 ام درباسي 2021 دكن دبن درباس دبن وام في ساليجي في سر ساليجي هيدارن كو دنوا اشتي وبراتي وارامي حضور د درباس ببي وخوشي وبراتي يا قلا بخرة بيني ام حمود هفدا اراميه كي وتندرستيه كخواش ببين